Nongeye kubaramutsa cyane bakunzi bakabyuzi TV, nizere ko mukomeye umerereye hose. Muri kumwe na Sedu nko bisanzwe. Mumbabarire cyane, hari ibiganiro byinshi twamaze iminsi twirengagije, nk'ibiganiro byerekeye n'amatelefone byerekeranye ubuhanga budasanzwe. Tumaze iminsi ko turavuga ibiganiro byinshi bitandukanye by'uburyo butandukanye, sudukuru tugufi ndetse no du short video. Ubu rero reka harakantu tugiye kuganira ko kuvyerekeranye na telefone cyangwa se na televiziyo. Urashobora kuba uri muhira cyangwa se igihugu cyacu cyose uba wicayemo bidashobora gukundira uko ushobora gukurikirana amakuru ari kabera hirya no hino, ariko akarungiye kuberekana akarunga komeye cyane gashobora kugufasha ukuntu ushobora kuzokurikirana ndetse kwa muri kurakurikirana amakuru ari karaca isi yose wibere kuri telefone yawe cyangwa se ku mashini wawe. Icyo ndabasaba ni cyakindi no gukanda subscribe kuri Kavyonzi TV, aho hari akakengeri ugakore kugira ngo nitwashira ikiganiro uzobe mu bambere bagira iki babana neza ikiganiro cyashitse hama uce ugikukirana nko bisanzwe. Wowe tarakora subscribe rero ndiko kanya kugira ngo ubandanye tese ubashe gukanda kwa kantu kandi subscribe cyangwa sabone bivana telefone kurakoresha muri aka kanya ururimi wa isetinzemo. Numara kubikora urawudufashije cyane kugira ngo tubashe gukora ivyo dukora kandi twese twumva tunezerewe kuko tubahereza ibintu biryoshe. Ndabizi ko tubahereza ibintu biryoshe, namwe ndizera neza ko mwishima cyane. Muri akanya rero reka dutangure, ariko ntimwagire gukanda gukora sabone cyangwa se gukora follow kuri page yacu ya Facebook yo dukoresha ni Akbar Seydou, niyo dukoresha kugira nahone mukande kuri follow kugira tuze turajyana twese nko bisanzwe. Urashobora kuba uri muhira rero kaba udashobora kuronka ukuntu ushobora gukurikirana ibintu bitembera ku isi yose cyangwa se ahantu hatandukanye. Muri aka kanya rero nitwajana intambwe ku ntambwe uraza gukurikirana neza, ukabikurikirana nkuko biko biragenda. Nta nkeka ko utaza ugira iki utaza gukurikirana amakuru menshi atandukanye ndetse no mu gihugu wowe urimo, aho uri hose ku isi yose wibereye aho wicaye mu nzu yawe cyangwa se wibereye ku kazi kawe uriko ukoresha telefone yawe cyangwa se ukoresha imashini yawe. Reka tujane rero. Ikintu cya mbere gikenerwa cyane, urakanda uraja muri browser yawe. Muri browser yawe ukunda gukoresha, reka jewe muri Chrome. Uraja muri Chrome. Numara kuja muri Chrome uraca uja muri Chrome, aha uja wandikamo ibyo uza gushakisha. Uracukanda hanga, umaze kuwakanda uca wandika ijambo rivuga uko. Urandika TV Garden, urayibona tv.garden, urayibona iyi hamuca wemeza ga searching. Ngiye bamaze kuza. Urabona karu bacha baguhereza isi yose muri rusange. Urabona isi yose muri rusange. Rero iyi isi yose muri rusange, igihugu cyacu cyose gifite amachannel heza amashene gikoresha kuri televiziyo cyangwa se runaka. Ibintu byose biba bikenewe. Aha ni mu gihe no kuvuga udafise amafaranga yo kurihira Go TV cyangwa se kurihira ayandi ma station, ayandi ma televiziyo umuntu akurikiranaho ibintu bikomakomeye cyane amakuru cyangwa se n'imikino myinshi itandukanye. Iyi rero no kuvuga iyi ni system yoroshe cyane ku bantu badafise ubwo buryo bwo kugira iki bwo gukurikirana ivyo bwo kuriha ayo mafaranga. Rero iyo maze kubona urabona umubumbe w'isi, urabona umubumbe w'isi akarunga tukura aho gashize ku gihugu ushizemo nk'akarorero. Dushire iyi ni Afrika, iyi dushire kuri Republika ya Congo. Congo urashobora kuzuminga, urabona igihugu cyacu naco ne kirimwo uru n'u Rwanda, uru urabona ko ari Rwanda, hama ubu n'u Burundi, hama iyi ngiyi ni Tanzania, iyi nayo ni Congo nkuko mubibona. Umaze ugapointamo akantu gatukura na ucukanda aha kugira ngo bakuzane shene. Urabona shene zose Congo ifite, ngizi shene zose. Izire shene zose izifise urakanda kuri shene wumva wifuza. Nka turaye nk'ishene ya mbere CBC TV bisaba ubuli muri rezi komeye imeze neza. Urabona neza ko nta kibazo puisque ba pesi mbongo mais quand bien même les aliments va mabe, il faut que komisa ngo bolobela ngo po
bozwimbo. Donc elingolo bake cahier des charges même ya bato na biso ya média et peut déontologie ils a respecté yango nde résumé ya nyonso wana ezwa kobota ba conséquences oyo bana mboka baza ko subir yango na bamboka bapaya. Donc surtout africains en général et les Congolais en ushobora kugira ibyo mu bazungu nahone birashoboka. nka karorero twari kuri Congo, iyi ni Sudani, igihugu cyose umva wifuza uraja tuje hino mu Burusiya, aho umva wifuza urakubitaho amasheni catchers, amasheni yose ari kwiki gihugu, amasheni yose iki gihugu gikoresha Uburusiya. Dufite turabe, urabona neza ko umuti kabisa, urabona ko byose urabivugira kuri babi. Ushaka kurasubira inyuma hama tuje twirabire mu Rwanda nayo ko bimeze, tuje mu Rwanda ture ko bimeze naho. Urabona Rwanda ama TV rukoresha cyangwa se amashene rukoresha ngaya. Tuje kuri TV1 Rwanda turabe iba biri ko muri aka kanya Kigali. Saba network kabega komeye, network uri mu network kameze neza cyane, niho usanga ari byiza cyane mu byo uri kurakora byose. Cyaduhindura cyo kandi ndabona mga network ko karavurugana. Urabona neza ko biraja ko neza ukabikurikirana. Nyanza nayo yasubiye inyuma cyane, turaza kubireba. Urabona biraja ko 20 nuko rero mugira ibihe byiza. Muri kubona Sedunko bisanzwe, ntibagire ukanda subscribe kugira ngo tuze tubandanye dukora byinshi cyane bitandukanye n'ibyo twakoze. Hanyuma Imana ikomeze kubarinda kandi bazigame. Nuko ciao ciao.